و سلام و درود خود را خدمت او عزیزایم میفرستم که جانهای عزیزشان در طول 40 سال مبارزات بر حقی مردم نصف از جان، دست، پای، چشم از دست دادن، معلولیت را قبول کردن، اما اسارت و مزدوری را قبول نکردن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. وطندارای عزیز، هموطنان عزیزم، برادران، خواهران گرامی، از هر کجایی که هستید و تشریف آوردید، از پامیر زیبا تا وادی هریرود، از بلخ تا بامیان، از ننگرهار تا نورستان، از آمودریا تا هیرمند. قسم و واحدهای تعییناتشان مخصوص полк و бригадаҳо، дивизияҳо ва дар маҷмӯъ тамоми сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мувофиқи барномаҳои таълимӣ пайваста доир менамоянд. аз ин рӯ зимни дастури дараҷаҳои бонги хатар, хоҳ таълимӣ бошад ё ҷангӣ, онҳо тамоми талаботи ба он пешбинишударо сарбаландона иҷро карда метавонанд. омодабошии нерӯҳои мусаллаҳ бешак машқу тамринҳои пайвастаи ҳайати шахсӣ ва тайёр будани онҳоро ба ҳама ҳолати таҳдиди хатар тақозо мекунад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш و برادرایی که امروز در مجموع ما و جمع ما در اینجا امروز جمع شدیم، همچنین وطندارا و برادرها و خواهرهای عزیز ما که از طریق رسانه ها مشاهده میکنند و در اقصا نقاط کره خاکی هجرت نموده و مهاجر شده اند، که بدون شک هجرتشان کمتر از مجاهدت و مهاجر مقامش در نزد پروردگار کمتر از مجاهد نیست. الله اکبر، الله الله الله. علمای کرام، رهبران و فرماندهان جهاد و مقاومت، متنفذین، روشنفکران، استادان مکاتب و دانشگاه ها، کسبکاران، کشاورزان، بازرگانان، محاسن سفیدان،
مردان، زنان، جوانان، نوجوانان و کودکان عزیزی سرزمین و همچنین فرزندان و خانواده های عزیز شهدا که نور چشم، برکت و نعمت تک تک ما و شما هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر. همچنین گرمای اینجا، گرمای آفتاب به اندازه آتشی که رهبر ما و تو، قهرمان ما و تو، پشتیبان ما و تو در او آتش جان باخت، به اندازه آتشمون بم سوزانده نیست. انشالله ما توی تحملش داریم. الله اکبر، الله اکبر. Brigada! Kolbaşov! Nizam! Şuayma! Bayrak-ı Cangir Baro! Bigara Baro! Gel! бинандагони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз, ёдовар мешавем ки субҳи имрӯз бо фармони сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон, тамоми ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ бо мақсади санҷиши дараҷаи баланди омодабошии доимӣ бо бонги пурраи хатари ҷангии марз 2021 бардошта шуданд. соати 4 субҳ бо қабули дастури бонги хатар вобаста ба санҷиши омодабошии ҷангӣ, ҳайати роҳбарию фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ тибқи талаботи дастури бонги хатар корҳои муайянеро дар вақту соатҳои муқаррар гардида то ин замон амалан иҷро намуда истоданд. аз ҷумла хабардоркунии ҳайати шахсӣ, ҳозиршавии онҳо, қабули силоҳу муҳимоти ҷангӣ, сафъороиву вазифагузории ҷузъу томҳо, дар шаҳру ноҳияҳо таъмини захираҳои сафарбарӣ бо сару либоси низомӣ ва дигар лавозимоти ҳарбӣ, омода намудани воситаҳои моддӣ техникӣ ва ҳама намуди техникаҳои зерепӯши ҳарбиву автомобилӣ ва тайёр намудани онҳо ба иҷрои вазифаву ӯҳдадориҳои ҷангӣ мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ироаи паёми ҳамасолаи худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид менамоянд ки воқеоту таҳаввулоти ҷомеаи мухталифи ҷаҳонӣ ҳар яки моро ҳушдор месозад ки зиракии сиёсӣ, омодагии доимӣ, эҳсоси баланди ватандӯстӣ, худогоҳӣ ва муқаддас доштану ҳифз намудани ҳама арзишҳои истиқлолат. الله اکبر. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. جمع شدن امروز ما به خاطر نوشتن تقدیر خود و تعیین سرنوشت خود هست. الله اکبر. با درود بر روان پاک طلایه‌داران جهاد و مقاومت و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، رهبر شهید پروفسور برهان الدین ربانی، قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، مرحوم مارشال صاحب قسیم فهیم، شهید استاد عبدالعلی مزاری، شهید مولا نقیب آخوند، شهید صفی الله افضلی، شهید سید مصطفی کاظمی،
شهید عبدالرحیم غفورزی، شهید مطلب بیگ، شهید احمد خان سمانگانی و هزارها شهدای نشاندار و گمنام این مملکت که جا دارد اسم تک تکشان گرفته شود، اما به خاطر ضیقی وقت در اینجا درود میفرستیم به تک تک روانهای پاک اونها. در این حال امروز بار دیگه دشمنهای قسم خورده ای سرزمین حادثه خطرناک و المناک دیگه در کابل خلق کردند. با درود بر روان شهدای حملات تروریستی 18 سال اخیر تا همین صبح امروز و سلام و احترام به پاسداران استقلال و آزادی، نیروهای با عزت و با غیرت امنیتی ما و شما که چون مجاهدین و مقاومتگرای دمرو دیروز امروز در مقابل دشمنهای قسم خورده مدافع ارزشهای ملی و میهنی ما و شما و باورهای اسلامی و دینی ما و شما به حفاظت و صیانت از کیان مملکت ایستاده هستند. دولت کهن بنیادمان را از دست ندهیم و این البته عمل واقعی است، چون که وضع زود تغییر یابنده جامعه معاصر، زیاد گردیدن رویه و تشکیلات‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر ظهورات تهدیدآور خطرناک میتواند صلح و ثبات و حیات آرام و آسوده مردمان کشور ما را خلل‌دار نماید. از این رو پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در حل مسائل مستحکم کننده اقتدار مدافعی کشور دقت مخصوص ظاهر نموده آن را از روزهای اولی تأسیس یابی قوه‌های مسلح تحت نظارت دائمی خود قرار دادند، چون که هیچ یک دولت و خلقیت به قوه‌های مسلح خود وجود داشتن نمیتواند. این قوه تامین کننده امنیت کشور بوده، آرامی و آسایشتگی مردم و ثبات هر یک دولت است. در چورابینی امروزه که تحت عنوان مرز 2021 گذرانده می شود، 1023 تکنیکای زیرپوش جنگی، 3167 تکنیکای اتومبیلی و مخصوص، 447 واسطه ارتیلری و مینومیت، 234 واسطه مدافع ضد هوایی، 45 طیاره و چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی در سمت‌های عملیاتی به منطقه‌های اجرای وظیفه جنگی برآورده می شود. این چورابینی در تمام قلمرو کشور با مقیاس بزرگ دایر می گردد. نوادر حسن میرزاєв فهمیده شد. به تمام این عزیزا و این برادرها و خواهرای عزیز ما که نشانه های از فداکاری و غیرت و غرور ملت و همچنین نشانه زنده ظلم ظالمین و فساد و فتنه دشمنان این مملکت به این مملکت هستند، به تک تک هم سلام عرض میکنم. به تمام حاضرین محترم این مجلس، برادرها و خواهرای عزیزی که از اقصا نقاط کشور امروز اینجا تشریف آوردن برای
تجدید پیمان و تعهد دوباره و ایستادگی دوباره و تعیین سرنوشت دوباره خرد و کلان افغانستان، مرد و زن افغانستان. به تک تک شما خوش آمدید میگم، خوش آمدید، صفا آوردید. هموطنان عزیز، وقتی امروز این جمعیت بزرگ و این جمع با غیرت و با عزت و پرشور و غیور میبینم، مرا به یاد و خاطرات 18 سال پیش برد که با هم در میان سیلی از اشک و غم با حضور رهبران جهاد و مقاومت با سینه پر از درد رهبر خود را به دامن خاک سپردیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و او روز فریاد زدیم همه ما و شما که ای خاک تیر دلبر ما را عزیز دار، این نور چشم ماست که در بر گرفته ای. وقتی که تمام شما دوستا را میبینم، یاد او روز میفتم که هر چقدر برادرای امنیتی کوشش میکردن مردم همه به جای خود. ҳар як нави қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон қисму воҳидҳои низомии сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба ҳадафу вазифаҳои таъйиноташон тибқи дастури бонги хатар дар қароргоҳи доимӣ ва ё минтақаву мавзеъҳои муайяншуда ҷамъ оварда шуданд. дар нави қушунҳои қувваҳои мусаллаҳ ва қисму воҳидҳои низомии сохторҳои қудратии мамлакат бархезонидан ҳангоми бонги хатар аз ҷониби командироне анҷом дода мешавад ки вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба онҳо чунин ҳуқуқҳоро додааст. бонги хатар ба ҷангӣ ва таълимӣ тақсим мешавад. бархезонидани полкҳо ва батальонҳои алоҳида бо дастури хатари пурра асосан бо мақсади омодагии онҳо баҳри иҷрои вазифаҳои ҷангӣ анҷом дода мешавад. дар ин маврид тамоми ҳайати шахсӣ бо силоҳ, техникаи ҳарбӣ ва дигар воситаҳои моддӣ дар ихтиёр будааш мусаллаҳ мегарданд. барои сайқали таҷриба ва баландбардоштани омодабошии ҷангӣ чунин дастурҳои бонги хатарро афсарону сарбозони ротаҳои алоҳида батальонҳо را متفرق بسازند. خبرها و راپورهای سخت و خطرناک می آمد که دشمنها تصمیم به بمبارد دارند، تصمیم به حادثه المناکتر و بزرگتر دارند، اما هیچ کس بر ثانیه‌ای در فکر زندگی خود نبود، در فکر جان و در فکر گرما و در فکر تشنگی نبود. میخواست بر آخرین بار با جسم بیجان رهبر و قهرمان خود وداع بکنه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. او روز یک کودک 12 ساله بودم که در کنار تک تک شما آرزوها، خاطرات، باورها، آرمانها و اهداف قهرمان ملی را در سینه خود نگه داشتیم و او را به سینه خاک سپردیم. امروز ایجا جمع شدیم یک بار دیگه که او آرمانها و اهداف را از سینه خود بیرون بکنیم، با هم شریک بسازیم و با توکل پروردگار و حمایت مردم اونمو اهداف، اونمو آرمانها و اونمو خط انشاءالله تعقیب بکنیم ما و شما. تمام اهل تاجیک و
خواستید سالنگی هم که بر ضد دشمن انتظار از بر این که توفه آرمان ماستید. ماشاءالله ماشاءالله. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. محترم امام علی رحمان ضمن برآمدهایشان پیوسته تاکید менамоянд ки таҳаввулоту ҳодисоте ки вақтҳои охир дар дунё ба амал омада истодаанд моро ҳушдор медиҳанд ки ҷиҳати ба талаботи рӯз мутобиқ гардондани сатҳи омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ минбаъд низ тадбирҳои зарурӣ андешем ва иқтидори мудофиавии мамлакатро боз ҳам баланд бардорем. зеро бо дар назардошти воқеияти кунунӣ ба хусус ҷиҳати пешгирӣ кардан аз хатарҳои афзояндаи терроризму ифротгароӣ ва дигар таҳдидҳои замони муосир, инчунин вобаста ба вазъияти ҳарбию сиёсии ҷумҳурии исломии Афғонистон ки метавонад ба амнияти Тоҷикистон таъсир расонад, ба таври ҷиддӣ тақвият бахшидан ба ҳамкории сохтору мақомоти марбута як амри зарурӣ гардидааст. инчунин вобаста ба вазъияти